Om Swastiastu. Alit-alit kejuduk malih sareng ibu ring pelajaran bahasa Bali. Ring rene mangkin ida kepacang lajahin ide soroh-soroh aksara Bali. Aksara Bali utawi huruf Bali preside kepah dados tigang soroh. Kapatamu aksara Wirastra, kaping kalih swalolite, kaping 3 aksara mudre. Saneka pertamu inggih punika aksara Wirastra. Aksara puniki wantah aksara saneka anggen nyurat kuna-kuna saking basa Bali asli seperti kuna mene, bape, ngajeng, sampi, miwah samilana. Kuna-kuna puniki wantah kuna-kuna sane durung boleh utawi pengaruh saking basa dure negara. Aksara Wirastra preside kepah dados kalih soroh. Inggih punika aksara swara lan aksara wianjana. Aksara swara utawi huruf vokal ring sajeroning aksara Wirastra wonten 6. Inggih punika swara a, i, u, e, o, lan e. Aksara wianjana wonten patah sareng aksara konsonan ring sajeroning aksara Latin. Aksara wianjana nalar kuasaning aksara lagna. Inggih punika aksara sane sampun medue swara konsonan lan swara vokal ring sajeroning asiki aksara. Aksara wianjana Wirastra wonten 27. Inggih punika ane cereke, date sewele, mage benge, pajeyenya. Swara a ring sajeroning aksara wianjana nika kewacet e. Puniki manut ugar-ugar kata basa Bali. Yening wonten aksara a ring pungutatuna sinah kewacen e. Nika ngawinan yening wonten sane wasta susila sinah kebaca susila. Nyaman ring pah-pahan aksara Wirastra sedurunge nalar wonten sane wasta pengangge aksara. Inggih punika pengiling swara. Sane mekali swara ring sajeroning aksara Wirastra mabinayan. Pengangge aksara preside kesorohan dados sepingge. Inggih punika pengangge swara, pengangge ade swara, lan pengangge tenganan. Kelantur nyanyi pacang ketelantaran mati manten sane ngeranking ring suang-suang pengangge aksara. Pengangge swara preside kesorohan dados kekalih. Inggih punika swara pendek utawi swara aswa, swara panjang utawi swara yuda. Sane ngeranjing ring suang-suang pengangge swara puniki preside alit nyakin ing buku ujian sastra. Pengangge ade swara wonten 5. Inggih punika nanya, buang mecelak, gantungan le, miwah suku kembung. Lan pengangge tenganan wonten 4. Inggih punika cecek, bisah, surang, lan adeg-adeg. Sane kaping kalih inggih punika aksara swalolite. Aksara puniki wonten aksara sane keanggen nyurat kuna-kuna saking basa Sanskerta lan basa Jawa kuno. Aksara puniki nalar kuasane aksara wayah. Aksara swalolite patah sekali aksara Wirastra. Watah wonten kekalih wangun. Inggih punika aksara swara sareng aksara wianjana. Aksara swara swalolite wonten 14. Inggih punika akara, ikara, ukara, ekara, okara, ait sanye meswara ai, rereko, miwah, lelenge. Aksara swara swalolite nalar wonten wangun dirga nyanyi.
inggih punika suara panjang. Puniki kecih nayang antuk tedong ring umpur aksara. Sekadi aksara mendaging tedong nike suara dirga utawi suara A sani lantangan. Ikara mendaging tedong nike suara ikara dirga utawi suara I sani lantang. Aksara wianjana swalolike presida kepah dados 5 warga aksara, inggih punika kantiya, talawiya, murdaniya, dantiya, lan ostiya. Aksara puniki kesorohan manut genah titik artikulasi bunyi, utawi genah udara bergetar ing sajroning rongga mulut manusia sani ngumedalang suara. Cingaken gambar ring tengen utawi ring kanan. Irike wenten aksara kantiya megenah ring kerongkongan. Aksara talawiya langit-langit, murdaniya langit-langit depan, langit-langit sani wenten ring umpur gigi. Langit-langit sani mendaging tulang. Dantiya punika gigi, ostiya punika bibir. Sani makin perhatian tabel warga aksara puniki. Ring kiwa utawi kiri wonten warga nyani, inggih punika kantiya, talawiya, murdaniya, dantiya, miwa ostiya. Ring kedua wonten sora aksara nyani, wonten alpa prana, maha prana, anuswara, ardhaswara, usma, miwah wisarga. Alpa prana nawar kuasaning hembusan kecil. Iki wacen biasa mantep. Maha prana hembusan besar. Ini wacen aksara maha prana sinah wenten sekadi udara sani berembus lebih besar dakare wacen aksara punika. Yening anuswara nawar kuasaning aksara nasal utawi sungau. Yening wacen aksara anuswara sinah sekadi wenten udara utawi hembusan angin sani medal saking hidung utawi saking hidung dakare nyuarayang aksara anuswara. Aksara ardhaswara nalar kuasaning aksara semi vokal utawi setengah suara. Satukan aksara ardhaswara lesida dados aksara vokal, nalar lesida dados aksara konsonan. Punika manut wangun kuning. Aksara usma utawi aksara desis niki wonten warga aksara se. Wonten sesaga, sesatu, miwah, sedanti. Pindah empat wisarga utawi huruf H. Utawi huruf desah. Tontah wonten suara asiki manten inggih punika H. Sani mangkin warga aksara kantiya. Maka sami warga aksara kantiya resida medal sangkani suara ring kerongkongan nenten wonten sani ngampetin. Niki ngawinang yening nyuarayang aksara kantiya sinah cangkem pacang membuka. Nekadi K sinah cangkemnya pacang membuka nenten sani ngampetin. Aksara talawiya utawi langit-langit inggih punika aksara sani medal sangkani getaran udara ring tala utawi langit-langit sani wonten ring tungkur cangkem genah iraga pacang ngeleang ajengan. Nika ngawina yening maosang aksara talawiya sinah iraga sekadi pacang megeleang. Minakadi C, J, Nye, Miwah, Ye. Aksara murdani utawi langit-langit depan inggih punika
Warga aksara sani medal sangkani getaran udara ring langit-langit ukur gigi, langit-langit di belakang gigi. Aksara mudanya suaranya ini berat. Ini tadi te, de, ne, re, lan, se. Aksara dantil tali gigi ini punika aksara sani medal sangkani getaran udara ring sela-sela gigi utawi untu. Yining uratnya warga aksara dantil sareng warga aksara mudanya akeh sani patah. Nanging apabila ini warga aksara dantil suaranya ini ringan, aksara mudanya suaranya ini berat. Warga aksara dantil inggih punika te, de, ne, le, se. Pinih empat warga aksara ostil utawi bibir. Warga aksara puniki mendal sangkani getaran udara ring sela-sela bibir utawi gerakan bibir. Warga aksara ostil ini uratnya wantah warga aksara sani pinih dengan atau paling gampang ke pencaran, paling gampang untuk diucapkan. Di Minang, yining menten anak alit ngedeng muruk penerawasan. Aksara ostil sani ka pertama presida ke mendalam. Warga aksara ostil inggih punika pa, ba, ma, miwah, wa. Sani kaping 3 ini punika aksara mudra. Aksara puniki wantah aksara sani keangge nyurat kediatnikan hajang aksara cidewa pusade niwah jatuh matra. Aksara puniki natan ketelajahin dan sekolah nanging wantah keuninan. Wantah akar punika kepelajahan ring rayanane mungkin. Diminta tentang itu untuk para santi. Om santi 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 Om.